Marko, znači ti malo obrati par na to kako izradi sistem za podizanje, kako izradi sistem za spuštanje i tih prelazi, recimo šta je bitno da on zna se snaći da kad mu dođe da treba ispuštanja malo podignuti, spustiti one sisteme za preuzimanje. Nemojte, ima raznih sistema, odlučite ako je to dobro i sigurno, znači svi se tiče. Radili razne sisteme, onda vi odlučite ako je to sigurno je i to odlučite. Za spelo spašavanje, to vam neću govoriti, to vi sve znate, a kako se zove, ove druge stvari, sad, i nasvite, to smo uvijek do sada radili, da je ispit jedno od zadnjih mjesta, da vi njih nešto možete još i naučiti ako on slučajno ne zna. I vi trebate procijeniti koliko oni znaju, koliko ne znaju i koliko je to sigurno za njih. Evo, mislim, gledajte, vodite računa o tome da bi bilo idealno da to danas... Da, pa to je namjer, naravno. Tako da, Tu negdje mora biti. Najbliže nađi mjesto. Dobro, nek ostane. Dobro, sad. Sad treba sve napraviti da bi uopće poletilo. Jer kada ti se optereti ovo uže dole, opteretit će se onog trena kad krenu nosila i kad protute krene pumpat, onda će ti zbog oblika karabinera, koji bi tu trebao biti AMD, a nema AMD, jel da? Da, potrošili smo. Znači, kod AMD trećem kako smo opteretili, ti stop descender čovjek, tu sveća karabinera, cijeli od prednjih kraja nam je slobodan i možemo raditi šta. Znači, bolje da se ukopčemo s prednje strane. Nije greška ako se ukopčiš sa stražnje strane, ali je bolje. Bolje je s prednje strane, čisto zato zbog toga. Dobro, okej. Što sljedeće? Znači, to s ove strane, dobro. S ove strane... Ranjena zvijer. Ti nemaš koga zajebaš me. I šta? Ćemo mi raditi